abrabemu epinisie no yeah obi a oye average kono ho obi a won sada nya bibia burusu bia but omo se shebra kase fo no omo ne ko ha mu won ne bere oh obi a ne destiny ya big bia no obre ne bere doso wow ai ne bere doso enti shaw ho den se ne bere ya me na mu yi eye bribinti na sa oha me na nyai na me mo binsu empia me emfirimu don't allow na be here because you one another time say o babe mu kakra so because I be say they say maka about the excuse no yes I would never be eyiyi ne ho anu aboboso a na we ntia na me say didi matemo a na me so say me hwene so na me so say mano so na me so say you will not amount to anything na me so say die ndie wo bebre na me so I mo kan ba me so meka me de Maka de me so meka me de na papa wa hwe imagine say Akosua Aboagye a metie hwe me ho fe se de nyame asi abo me kama yi me so wo se me se be ma me ho wo mo boa wo mo si ana na no kakraka say ma no isu me be kasa agiska me de ma no be kasa agiska wuti we wo de wa no kasa ye ma iska wuti we Akosua mo fire wuti we wo de wa no kasa ye ma uska me de ma no kasa me etua me ka wuti we wo de wa no kasa me etua wo ka wo ko social media kwa na kasa free me kasa ye se tua me kaka ye se tua me kaka me ko speaking engagement kwa weekend mo speaking engagement be me nsa me ko kra o mo sa cha me o na kra fa to petrol gu kasa me etua wo ka eti nyame amama no kase no kwa dabi obo se me fa me kasa o de kasa ba mi so no mo nim Omuni revelation. Edi ni ho. Omuni revelation say. Edi ni ho. Nyame mama no ye kese no. Enti omu ya ene wano kakraka. Ene wano kakraka. Kenti me nyiri ya me kwagina me rams. Oh, na sa anu ikra. Nyame ya shape no kama efe pa. Ena se na me de be kasa. Ti Nyankopon nu se na I needed a big mouth. Na that Papa, big mouth ya ye de akasa ya. Ena etia ye ka hwe ya ya ko school ye di bia ye degree ye di bia ye masters ye di bia ye say ye di ye futuo eti ade bi wona papa wo kan wo so na se ye ade bi di watama they have seen something wo who bibi eti no wo kasa no ena ahonye fe na beautiful girl say pa onyame abobi se ne suban ne sesuo pa ye catch us say me honya fe me so me ho fe pa wa hwe from head to toe nyame a shape ade kama so woni de o kan nyina another third part am person o kan wi na o de wi mama won say de o kan nyina e fe no reversal eniema wo mo kan nyina madane no o dane no eno ani won a wo mo nim se de yesi enduo ebra emu ye de no wo mo nim sa de yo no ade bia wo fam te se bia wonam ohia mu sese ya chese obetna sikeni okay a reversal ahokyere akyekere wo na wo da ho a chese ahosam bi eba se oyaw bi eche oso a chese joy bi eba o say weeping may endure for a night but joy cometh in the morning osuma ba besia anajo na dewo de ebeba de chi enti Because I'm saying, Papa, the reversal. Second, some baby children. And you obey say, and I'm in the Ujame, and I'll say, on baby, you have. That be me too valuable, ma. What won't pay me as well be pay me. And you mean rate me value based on your perception of. Or himself who offer what to mean can know. And I could say, maybe you are so maybe you are bano. Or manipulate your ban, say, I'm warrior. Sompa is pet. No, if you are second in chain. Now, when you said it, maybe some door, pa, the door, now, much in Tina. Oh, Scaban is Scaban, or Dada, I will manipulate our Dada, Nanya, and son, and Breno, and yes, I night in the crown of sex, no baby. Hey, I don't know about Scaban. I've said about your dear child, this kind of man. Oh! And also you're toxic, Papa. Into a marriage, you're very careful. Scaba when someone who can crocraba. Manipulation. Scaba when someone on a crocraba.
sika ba wo nsɛm ana ne good sex aba but wo hu se kakra ne bia ni ho no yɛmfa wo nya hwee wo fie ho na papa sika ba bia ma meka kyerɛ wo meka kyerɛ wo da bia mi ɛno sɛ da bia mi ni bi sɛ wo yɛ hu nyansafo enti aware na se bi nyansa betena ho because ma study hu sɛ ɛba me nsɛm no a na afedie finally da bia Africa wuti fie na wo yesi me kam sika na ma wa wo di wie ye no afedie wo pie kura wo ma o ma bio next time me sika na ma sa be kan kyerɛ nyasa o ba na o baby a me kyerɛ de sɛ nyansa na ni kunu te sa o sɛ de akosia ɛnam sɛ wo nya sika men kan kyerɛ no ɛno ano no men kan kyerɛ no na hwa ade enti so ha na sika bia ma da bi o ebi ma yo ni na sɛ sika ne bi ba ya kyerɛ wo papa no wate ahwɛ mu wɔkɔkora just obu ni kwase sika ba ya bi a yes afọ eyi kakra no afa de scam ma no afa be na aware ye kura mi wo mu kura no hwinim ami nya ye wa ai pie hwinim manipulator ye di nyansa ene ye ne tena tani ye pao manipulators ye di nyansa o yire ne study sika ni hu a one wona wow sika ni hu a one wona wow one man is car one wona wow enye won wo pe wo wa pesikan bedi wa bi be da bia one na yire beda ji so tontoma papa I tintoma no wa pakisi ho wa kwati tontoma ne sen ho nti onya de ba ko beto ho a na chese oba na hu se we e de so ya go se na ajeje e se wo jeje ko na wa bi o be so na yire beda bia ji se otontoma obi nso ho a ji so maniska won send this come on. So is it possible that people are commercializing sex? Oh yes, our marriage mu yes. Ani abrochire kwa de papa wo ho pa. Oh, I was see a treat. Wo mo UK US ne ade France am Italy ne ade no. I just hold this to answer. Answer no wada. Okay, no see 50-50, me 50 also 50. It's me dey ne. It's me dey ne dey. I body ne dey. Onu so me say won sama dwene na san abrabo. Onu hu a say wadwene sesa. Unu hu there must be 180 degrees turn around and yet 360. Oh, just say me no me ho na anape I say obi enu ne ho no osu nyansa no nya atenkam ni mudie enti sa akwansrafo dumienu yi a yasma won say won kohe asase a wonyankopon edi ama oman no won fa report emra na afi won to na mbon won konka oman no na the unyameka no won kwaje after 430 years obaye no they brought a bad report eti adwene poben yehu awosa ade yakenkan Numbers chapter 13 from 26 ekwa no adwene poben ena yehu ewo sa ade yimu mepese mene ho yesua ade bi Yefiase every the verse number 31 I say we can't attack those people. They are stronger than we are. Yen to me anyone ko was so sinning. Yen to me anyone ko was so sinning. Yen to me anyone ko was so sinning. Way I have dunya emfra downplaying your own strength. Yakase sa dunya emfra yefano minimization. Ahoɔden a wo no na saa ahoɔden no wabu no animtia yes we benya consistent time we be spend it with God say bia wo se bia 12 midnight bia meba nyame na ase na nso bia 12 no wantimi a na 2 no wani tie ya still abompa ye consistency ni na hia yes a shegu yentimi ka say oh me ka say midnight o mantimi ene na de mantimi amo dabi enkam during the day no per time be na bo okay ni nyina ye prayer no kre obompa ya na jo nyame tie wo obompa ya no pa nyame tie wo obo na wi ya nyame tie wo oni da wa ye the power is in the consistency okay it mean you so no because me who say nipa bebre sa de na ewi wo mo pa okay so obesori ahomache 5 am aye devotion and tie na abo 6 no kre it was na de mentimi aye devotion da go betimi aye 6 o'clock no betimi aye ade eche na wa try say wo normal time no betimi aba it is a time no kra pa ho a woni ti aye
menu su anu mfa nya excuse na afi de wani beba ho so na boso me kura ade no so de mo a wonye no na emu chi na emu chi no because am pa mo so na we ni han so kura ebre wo so so na we ni dia enye fasting na wo you but to kasa wo ni dia body ne be yemre ampa it is an TNT you have to eat your spiritual food na kaya menya mo prayer ni nyame asem no it will time no kura na wa portion to say this is the time I will spend with God no so when to me kura time for no na odi I chairman and yaji. Now, so make any they are famous. Ye near Mranka so. Now, so I hear my yinti. I can't remember as well, yes, me. Oh, I come I some of me. Aquada who died Chana and yaji. Or Penny Chanelli and the round. Mara was Sompa na Mike. Mintam Cassiana be bossy. Memranti bremu metia futu Elamina binyo Rantani mabawa utime Akama yasa mudao Akama yasa mupei Suku hima ufoni mikobi Nansu koda boni semti majire miwensyo dia Oyi meni kwa iso Mayeti kaimbe dietri Maponyi na yeye jami Timamu foma disya himi agro Mamu foma disya himi agro Aka emrebeti nasanija Aka sanfu swami kami Aka misaya koda kema Aka sanfu swami myself Ghana de Shima and Ano Pemi Mamunina Chimba Sompa 106.5 Macra. My dear friend Sompa Rhapsody, Brand wants to say, Ye dear Brabum Commonia Pabra Bomo Disuania Brabum Yansa near the boy Bra. And Nawunia Bakusia Aboagye, your radio counselor Martina say, I'm a dear Brabuma Disuan Ebra Womivia. Now on Sonia Wufem were here for Tonia Quanchano Bim. Menyat Nasi say, I salute the Holy Spirit, the wonderful counselor, the number one counselor. Yede in a it is the wonderful counselor Ninya Tinasia. Nature say issue be anywhere intimate solve mount. It's your radio counseling program. Yes, Sompa Rhapsody, you 2-4. Yet in a wabra bonwa. Sani yen pepe. Yet not to say ya. Yes, Christo Konosimi Yamunyan, Kamema Hong Kong Buafona Babe come home. One of Betch Mobibia. It was only the best counselor. Who per counselor one. The best counselor, Assembia one ye. Your friend, the Holy Spirit of God. When you're home, now yet not some power Rhapsody and in the Tennessee. It's an idea of Wufem or here for 20 Quantre. When you're Bakusia Guabo, Jim and Yaman Concro, Yabua, what a dear more Jeremiah Precasin at Sia Wanigia. That's no ye dear so. I'm a brabo to a pen. I'm a winning you are brabum. Branabadia for 20 Quantana Fabobra. Now, would himself son, ye baby phone lines, some more bemono. Yedi Kwama or brabum for 2 and son. Yet their brabo this year be bravo and a day. Now, and no footuna me de brown FOB home. Brabet ye be never shawajin or tinka, never shawakuma. Now, Boa Mania may be our family, maybe a chamono, and snow ye dear so. Eripa Bresa, Yabra boy, ye free near maybe a famu. Then can you send Uncle Brabo bay yet? And Yamana will film when yen dear Hunia will be in tea. Sadiana Barber sell. And ye dim Basabia, and ye dibia in Chaye, rebellious Subabi and some Fatana Wafa. And ye may be a more timid, a more coward. I'm more you who fought. Abrabomo Contio, near maybe a femo, and Qualabremo, more you who fought.
enema bia wo fam wo nkola brem amoa ye timid enema bia wo fam wo nkola brem nti wo confidence level nyina akọ woni gidie wo mu se wo betimi aye bibia enema bia wo fam wo nkola brem nti aye wo se enipa bi sombo chan wo de wo ye kanipa wo nka ho enema bia wo fam wo nkola brem nti wuti ba bi ne yetete wo ne ye boro wo eni yetieti afa wo de se na ye wo se wonti bi nya ho hwe enam wo abringin nti amonya adwene bi afa wankase wabrabo ho amonya adwene bi afa nipa bi ho amonya adwene bi de afa nipa bi ho amonya adwene bi de afa aware ho amonya adwene bi de afa ema ne mema ho amonya adwene bi de afa wankasa ho batedi wunya. If you say you cannot go beyond your mindset, you cannot go beyond your mindset. Send your wadwene city and san wabrabo ebeye. It's in the Bible say as a man thinks in his heart, so is he. The nipa wajire wana jini mu ne san na brabo city e. It is a way about here bra ne betie me fi se ne maybe wa wo ye wa setena mu a. And maybe wa wo ye wo fie ho a wan hwe ya wo ba no be na bro. Wan sha wo ba no be damage no. Wan sha wo ba no be sai no. Eti nyankopon di akwada na be hye wo nsa na nso wan hwe yi a wanum kasa woni ye ekwa afa so bobra ebe ma akwada ne da akyea sei. If se nipa bebre anyiri omoda so ye nkwada over 15 years oba what say baby obi behave like a baby anyone noa atem didie ebro animtia wonyine wonni biem enam niema bia wo fa mu nti eti na sa wo ye oban teafo afidie ne to Sompa 106.5 FM akra na bra betie abrabo mu nyansa ne abrabo mu eniema na tete wo mane ye sa wo wontete yanya men transfer fa nkwa wo mane so sa wo no childhood no traumatic eniema bia wo fa sa wo ye boa nkola brem ye browa esewa eno nche sa wo mane be bro wo ne se wo mo sa wo nkola brem ye didi watamu ama wo se ya eno nche sa wo mane bra be didi wo matam sa na wo maame emu papa eno nche sa wo ye oba memu mema sa wo ye bema na se na wo papa ebu wo maame a eno nche sa wo benyini na wo bebu yire na so sa wo hwe ya de wo maame ye na bia na wo be ye ne wo papa ye na bia na wo be ye wo si wo bia wo ne tena ye na kwa fa so ne wo tena ye sa kwan no na abefa so ne wo matena ebi se wo ampanimu di anna ne wo ho te sa bosoma kotere eti ye bebrebe krono ni atro bebrebe eye baabi ye frintia baabi ye tete ye ntia adwene bi ye dia se ye tirima edi ye nyantia eti na sa wo ye obanta na sa wotie me ya brebe tie parenting 101 ena me de bre wo parenting 101 eniema bi ye wo hia sa wo de bema wo ba ansa na akoda na nyini e se ye woniema bi wo anfa ma akoda na ewiase bema ne bibia wo mpe ye woniema bi ye de ma nkoda ansa na wo mo nyini sa wo anfa ma wo ba no a ewiase bema wo ba no mfonyini foforo ewiase bema wo ba no agene foforo ewiase di agene boni be beto wo ba ne tirim eti se nyankopon di dwumadie bi hye wo nsa se akwada tete a wa ma wo dwumadie ni asade kese you have a responsibility eti ne parenting 101 and ye bre wo Sompa 106.5 FM akra kuni Akosua go Aboagye Akosua nsia your radio counselor die nyame yeshra no the blessed matna cd na wonim say wo benya bibi dia ba wo bra mame fancy dama Joe's bread and pastries wo mo de just hot kenke aba every pemu mecheche ni nyina mu e de akere bra ye bedi dwa no ndu ho no ebom ne me kan wo say wo pe wholesale da kuna ye 3 Ghana cedis sepe convenience storage and delivery eye just hot kenke sanso na Joe's ministry say wo mo the free adult literacy class e wo ho edu wo kwada bia wo mo ye free adult literacy class say wo ko school da wo ko school da woni ma kenkan a Joe's ministry say bra na ye nkyira wade free na wo hu na kenkan perfect baby diapers eno no banta bia wo de ball ba ebetimi aboa wo etiana yatna see the parenting 101 said be ya won fa ne ma bi ni agoro na enu mre bi na wo matan enu mre bi na wo mampa wasem ebi se kan hu ne se wo ba no wo benyini o nani bedda wo ba no wo nya nkoda forever o
It would a mention same point number 1 hema. So we your bantana se would tie me ashanen so say onyankopon ma with sacred responsibility ebra wa mo awo e yo nyame na dia sudie bia brew na asudie no dia brew nyame nim se wo betimi nti no de ma awo etije sa adwene ne hye wutirim e ya asudie na nyame dia ma na nyame nim se wo betimi eti no dia brew wo no enti akwadaa no wokuta wo no eye adwuma kase eye responsibility akwadaa no ba nge e kansa me wo ntafo me de na ya henasa ena ba ku free me wo nkwadaa mako miensa ena bo mu na ba ku free mu me wo bema bako ema mienu me wo ema mienu bema bako 2 girls and a boy and a 1 girl a free mu etiminya oba bako bema bako and a woman yini omo university etime wo omo nyenye no omo da mensam nu a me kai se MBU ye de me ko to Konfanochi teaching hospital me call Mezi clinic na me call hospital na me sanso me doctor na no hye me doctor kwashi bebia wo bia nyame nhyirawo na wona na hye me e wo Mezi clinic and na wo sanso Konfanochi teaching hospital eti sometimes me ko hye no wo ho eti me register wo eye private hospital na me sa register wo public hospital so even though na me call antenatal care e wo Mezi clinic no na ma sanso achiro me din e wo public hospital if you say sa bre no sa ache more than 19 years ago e ko 20 years kra enti no say wo sha sa bre no na minim say na sa private hospital no mu ni ba bia e friend neonatal care baby ye den kwada ntotofe wa no koto no enti no doctor ne ka say in case say me wu kwada na o ma ho de no wo fom a na yetimi de wo makokomfa no chi sa bre no me ko hodada na ma bibia ko enti me wu ye no a mani tie ye me cesarean operation mani tie ye no ne ye ka chem se kwada na ba ku free mu eti ye ka mienu na me kunu wo ho doctor no wo ho e na o mo chi kwada no eti me ko mani tie ye na ye hwe me kakra na me ko hwe kwada no e wo komfa no chi ban yare sabia me ka de esi asem so eti sabre na me ko MBU na me ko hwe wo mo ah me ko to wo mo peche se wo mo hye incubator mu no peche na wo mo hye incubator mu no na wo mo nya peche forever o na wo mo ye nye no na me ntamfo na ye nye na woni mame nka me experience bi nkyerɛw e wo Konfanochi MBU ade bi si that is ache but me pesa me kana me disi so na se wo ye health worker wo bu nipa wo ye health worker wonya compassion e de ama nipa a wo mo yare ba yare sabia me wo Mezi clinic me wo ntafo na nkwada no ayemre Mezi clinic e wo bekwa runabout e wo Kumase eti nkwada no wo mo ye premature nti no ya de nkwada no beto Konfanochi MBU se minim di omodi ama no eti omo ma me hu se gise me ba Konfanochi na me be hwe nkwada no ye wo obi wo ho a obi wa ne baye baako ebi mu nso eye ntafo me ma ne ntafo oba baako be ma baako e na ye hwe wo mo na mo ba ye ma mo 1 hour na mo dia breastfeeding nkwada no o breastfeeding nkwada no wi a na mo ko asa wo ma nkwada no fo e kire na masan ba me refi interval no whether 2 hours or 3 hours later no masan ba nti mo kwa na doctors aba be na me kan se nurse ni bi unse nkwada no ye wo mo foforo a omo ai abo omo ha no omo me fa no se omo chinofo na ya na omo ntimi omo ja wo no ya na emre etiti se wo san express na bia wo hwie gu nanum kakra especially nkwa na omo ye premature no because me wo omo 36 weeks eti menya 40 weeks no ena na menim se menya omo 40 weeks because na menyem triplet menyem nkwada me nsa eti doctor na ma me hu se menya 40 weeks no eti na was it between 35 to 36 weeks ye be yin nkwada no because omo ye triplet but awo kan me menya 36 weeks na ye be prepare ama ya hye na ye yin nkwada na awo kan me eti I wanna come and by the time I do hospital no nurse I walk come in I have to go through some because now I'm more expect say I will be come in terms I know more prepare any ade eti ebra ye wo mo no de o ma wo come no ono na free mu no because ono na nsuo paye to ono nsuo na paye mienu no no mo nya ready so mbeba omo survival ye no de nsuo paye no ono na free mu no
eti nkwara no mo ye nketen ena mehwe wo mo na mehwe nkwara mo university ana mekura bisi nyankopon de ne hu enti one ano mema oba no nufuo wieye no na one anaso esese ye de ankoda ne koto eti na aka ba kono na meka che nurse ne say wo mu se time na so that time comfort no chi MBU time na so mesre no me de mema ye tu enti oma me breastfeed the other child no answer because onu nidi ene ye konso a me na make me refi interval whether 2 to 3 hours answer na ya back me kamanu masem nyina na esi na mfi me pa ne chow because I can sense say me ba ne nidi e comedy no o se time aso de curtains to get out free hoko na me si fom nyina na me su afa me bomani say ya imagine say matimia breastfeed baako because baako ne take long na me kan ye wo mo foforo no a eya na wo ntime nche no fusuo no omo ja wo no mu omre it is sometimes we just wo express bi na wo hwiegu oma no nchen han kakra ansa na wo because one mo no fo no wo de no fo ikura sha akoda ye no mu obe de timi atwe ne yi dodo na amframa o ye na no so so dodo na anko because akura bi be 1 week 2 weeks 3 weeks there because me the MBU for 3 weeks ansa na ye yi me ne nkwada ne nyina me ye kofi almost 1 month ansa na ye yi nyina Dr. York our pediatrician nyame nhyraw wo Confederate Teaching Hospital nyame nhyraw pa Dr. York wono enna sabre no that is almost 20 years ago wo share me na nurse ni esemema tam na so one anaso ne de mema won breastfeed wo bro onim se ma feed ba ko manfa me kamanu masem nyina wo nti me ko nyina na me su na akoya re hosem nti me sese e wom se sometimes na wo be call government hospital ye wo policies ne hyehyeye but ye nipa ho adwuma na ye e se won yema bi wa wo tia se na wonya compassion and I was wondering say me yonko ba I was wondering say me yonko ba nti wo ma me kwan ma me feed ketwa na de na be ye and doctor say baba be shenti get out and sometimes say they will be sikra kasa akere eni kwan se wo hu obi ansa na wo treating you eni kwan ekire na obe hu se me ne efra me Akosua go Aboagye no afi na opese wo de ne ho hyehye me ye nya ne sa eni kwan se wo hu obi ansa na wo bu no ye mu nipa bia ye ana nipa bia you don't have to no say me ye your friend say radio presenter and I'm a TV presenter and I say be a nipa no wodin and a nipa no a musician ansa na wo bu no obi anipa bi ebe miti omu bia ebi mo miti angels e miti omu destiny helpers because they honor and respect men eti na no de na me di twam no me de anu asi enti me nkoma sam so eti san bra na me wo mo peche no na me nim se 20 years bi ba wo na me nim se 19 years bi ba wo na me nim se 14 years bi ba wo na me nim se 15 years bi ba wo enti akwada no a wo ye peche na wo ye helpless no woni ahodi bia no enye saa na obeye o enye saa na akwada ne beye obenyini se de wo wanyini no na obekai ekwan a wo fa so woni ne tenaye obekai treatment a wo de ma no obekai na wo maame e de ne de beka wo papa e de ne de beka wo me next door neighbor bi me monidi na me wo kitchen ya de na meti se wo di ne batam he man kan do so ko fa yini bra sebio wo ya aboa wo jimi o fo nam se mami ensem fruit nature say akoda bia de jimi su na ba wiase o tom wo yo ba teatease akoda bia de jimi su what the sinful nature na ba wiase what the fallen nature akwada bia de jimi su na ba wiase enti memma na nya wo nwanwa sa akwada na ye jimi sam enti na ye tea no na ye tene no no eya na parents ni be ye wo nwanwa sa wo ba na ye mistake adenti na ye wo nwanwa sa wo ba ye mistake adan na ye wo nwanwa sa wo ba na ni wura fiade akwada ni brain anyini sai a wo pese bibia abeka bi akwada ne kai wo pese atsem bi abeka bi a wo ba ne kai me kan sie so yetimi suma ko ni ama wuska wo fa ko tade ye bra wo ko no ebi a wo ko akotoko obi
Now we can Kobe 5 cities, Kobe 5 cities, Kobe 5 cities, Kobe 5 cities. By the time I won't know my men are Tom at the end of Hono, now we refi Kobe, now we refi 5 cities. As not 5 cities, Nikutao. Psychologists, if I'm young, will say your brain no. And you know, ABC 21, ABC 22, ABC 23, ABC 18. But the Omo Palmer, who are say. At that formative years, na kodani brain in developing ye. Akodani brain in developing ye. Nye mistake in obey. It's about hadi enti na ye nwanwa. Say wo kona wo ma instructions no. Wo ba no ba ni refinti ye nwanwa. Tene na abetene no. Jimmy bata akoda koma ho. Nyansa ba se bi wanka se Jimmy aba. Osi nyansa ba enye wo ya aboa. Nyansa ba enye ensi wo ye da. Nyansa ba enye ene wo bebre enu nye nyansa ba enu ye Jimmy aba na nipa bebre enu mu di Jimmy aba ene tete nkoda na wo fie ho wo bae na nhuru kukuom ye wo kwan fa so tena akoda bi e develop wo nyi no stage bia any disciplinary device a wo di adwuma akoda wo 1 year anase 2 years 3 years no ne oya ade a enya wo de betene no nye the same thing na wo de betene akoda o 5 years. The over 5 years ya de na nya e kwa befa so atene ne no enya san kwan no na akoda wonya 10 years ye de tene no akoda wo ye 13 years no de wo de betene no enya no na wo de betene obi over 5 years it is a wo your bad thing atiase sa akoda na nya mede na ma wo no wo ye raw material wo na wo be form no wo na wo be shape no eti shape bebrebe ni atemdidie yi shape bebrebe yi. Now unim say akwada unim tie abantan muntie bibi enhye bibi nso akwada no de wode ma no obesan de wade ama wo akwada no de wode ma no obesan de wade ama wo se wo mu akwada no mu da de wode ma akwada no de wade be ma wo. I'm telling you the fact because you reap what you sow. De wo dia na no na wuta eti de wode be ma akwada no de be ma wo se wo mu akwada no nso mu. So what did you akwada tema wo chana tem didie da ache wo so obedi watem ade na wo dia wo ba ne mu ade na wo dia wo ka so obeyi ade bia wo ye bia betimi afa ho adi eti wo se oba aye wanye yi wo mistake no a na wo kura wanyini mpo a wo ye panyini no na wo da so ye mistake ere ana enwanwa say wo kura wo so wanyini a wo 30 years 40 years no etere bia she mistake ya wutimi ye wa kura timi tena so say na magimi say wo kura wanyini no na akoda de na ye nwanwa wa kura sometimes utimi na hwe baby wanyini aduru he ba ma haware no baby wanyini aduru he oba haware no enye nanse na ohu sese sa bre na wadwene nya adwuma nya nanse ya na akura wo ye panyini eti akwada wo 5 years 7 years de na ye nwanwa wo de mi bisa wo wa wutie me baby wanyini aduru he oba haware no hwe baby wanyina duri be ma wo ware no hwe baby wanyina duri hwe nipa okofa nadamfo hwe baby wanyina duri hwe baby wudi sika kogura ekoye investment a sika ni nyina ahye wo mpanyi bremu nyina sabio etere bia wutimi ye niema ejimi eti wo ba no wo 7 years 6 years no ene wo mkra na wo magye nkwa be 20 years ni instruction ba ko de ma wo wuntimi ni su besi nne ene dai yesu kura se do wo yere besi nne wuntimi no wo yere wo se bro ho ase ma wo kuru besi nne wuntimi nye na oba na wo ya wo ma na instruction wantimi anya wo se wo hu bi da enti yetene akoda wo nyansam yetene akoda wo abutirem yentene akoda wo abufuom yentene akoda wo hwan na ma oba na so ye den akoda bia pe acceptance akoda bia pe love ba se de wo si ye ho no wo reject no immediately wo reject akola no immediately wo pu akoda no ai menu me ho he me say e man bia no oya say eye nkurasefo a say wotimi ka say I curse the day I gave birth to you. Hey mame na wonim sa akoda na wo curse na ye wo da ache na wo curse wo se wo ba anya de wo pe ni wo bie wane say me dome eda me wo wonim sa wa no wa dome ho fi se wo wumbu ne carry sa ade no ena papafo ni bi ejanom madawroma ye manu anyamede wo mama ye no ye wa adwumadie kese
ya no kasa se de esi ye ho na wonim etore bi a me fa point number 3 mra abatan enkwada no enye de wo de wano ka no ene omo yewu eye de wo ye ene omo hwesua de entia wo parent na ye den no ene say de bia wo de wano na ma instruction but we live life differently aina bobo niema me pa cho wa bobo niema da wo kan tira kwada no so omo bo na niema no wo bobo niema akwada no ne wo hye no no osua wo enye de wo de wano ka bobo niema but wo niema ina gugu nkonwa mu ebi gugu bed so yi eti ohun say akwada no no confused enti nkwada no nya de ya no ka eye de omudi omani hu ena suade da be na akwada no beto so afa book a wo read da be na ba beto so wote ho wafa book a wo read da akwada no hye wo suan wan ne suban papa di ama akwada na ehu ade wo ripu no de wo so na no na wo be ripu de wo dua na wo betwa wo tira akwada na wan good role model akwada ne first role model eye ni parents o anase ni power ne tie omo na ni first role model eti de wo ye wo ho se de wo si conduct wo ho wo ho siesie any with neatness na akwada ne besua ba mo gire say ye give out instructions and now give you instruction and na ye wey and na me se udidi a wo nkukuom ba udidi wie ya na akotam ayi no na udiko si kitchen ho wan hurum na nka atam ye na akọ hurum a ono so di ne dia obehu se mami obi ye ni ho a wogya bosi ha eti obehu hurum na wudi banku ni nkuruma ni wie na akotam na adiko si sink mu ono so wie no so diko si sink mu ba nka wo wie na wo hurum a nkoduru ho a obi ye ni wa ne die si sink mu ko obehu hurum. It is sometimes we should take responsibility. Eti ebesre di odi na ni hunu eno ne boa eti yenwu se dwumadie na nyame de ahye yensa no eye dwuma kese ma me fa tips bi ma efa eniema wo betimi de ama wo ba ebra akwada no nyame de na bre wo oba tan bi a wo tie me hyase ntem kira akwada no kwan a won fa so na daachi owuru a onyini a wanfiri ho. Number 1 thing esesa wo de ema wo ba ma wo ba hunu se onyame bi ne ball no enti ese wo hwehwe no no wo hunu wo de wo ye vessel ena nyame fa wo so de ne ba wiase but akwada no wonya wo dia oye nyame dia fa sa agire ne hye nyame tirim wo ye nyame dia you belong to God. Kira wo ba no ekwan ya won fa so na daachi wanfiri ho ka kira akwada ne se onyame bi ene bo wo se ni suban ne saso wo ye nyame dia se nyame ne wo do se nyame ne wo pewasem se nyame ne wo beboa wo abrabom kira akwada ne nyame o eye se wo de ne bekosu school papa eye se wo betu school fees akese eye se wo betu designer wear amana hye se wo be afford nko ade a ba sa wo de sane yema ne nyina ma wo ba no na wa ma na ehunu nyame akwan no wa mfaso a tete kwantempon no na akwada na mfaso no wa nya homaji ama ne kra ebra ne yema mu aye den na wuni ho no akwada no bebre ebra abrabom akukuhyi ase be sore na akwada ne ntimi nyina kira akwada ne nyame kwan eti wo sore akwan be na befa so akire no anopa ene ne mompa ye 5 minutes kura ye ene ne nsu nyame asam mi ye kristoni eti bible ne me manual eti ene ne nsu nyame asam ene ne nkwa sore ene ne kire no onyame kwan se onyame ompe atro eti se wo ho na se temptation ba na obetwa atro amentwa onyame wo mpe kro no se memfa de anya obi adea kire akwada ne nyame akwan mo sore anopa obedidia mane mompa engu na aduane so mu pia wo say have you prayed wabompa ye kire no ya mudura sore a emfa tablet nhyane nsam je tablet ni free ni nsam no wontie nyame asam ni bi obedru fi obetimi abeto na tablet yi drama no but asore dem de free ni nsam kire wo ba ne nyame akwan yo maame kire wo ba ne nyame akwan papa na me akosu agwoboagye ametie me maame ne me papa awu enye Yesu na mehia na nka meye dai me maame ne me papa awu kanye Yesu na mehia na nka meye dai enka in times of needs ebra brabo mu ye dai
ebra niema bi sodi ti ame nka hwan hu China mekọ ba hwan China mekọ ba menim nyame ntu brasie ene ani dia ye de mani pawo adura sorry dem na abato na panyi bi nya akonya nti get up sorry na panyi ntinase manimu ni pawo manimu ni pa hwese na osi kasa che ni nuanom wo fie ho meka semre bi me mane ye num ba ku bi wo ye very intelligent onimade pa or ye science e was secondary school at the university levels wo ye engineering eti onimade eti no onimade sen di otoso 3 no eti mi hunse ni ma wonimade enti no na ogye se di otoso 3 no osombo sen no for bra won tia no wo dem na ate se obi atu chiki bia no obi hey who was that kwa na kasa asa no why ne kasa asa no se ni nua na mane nkopa ne chew go and apologize to your sister go and apologize to your brother kone kopa wo nua ne chew me fie ho mo pa mo ho chew da bia wonim na kasa kire obi wo be pa chew go and apologize. Siblings rivalry a chance free sa asase ho no be ebra wo hu se ba wo na make de make onu nimade passing third one no so wona ho oden onu so woni ma bi oye ho ade passing panyin no but nko bebu nanim tia nam so boa not in my watch on my watch not on my watch not in my presence and not in my house tie wo mo nkomo na tie wo mo kasa na tene nkwada no ne jai say ne odi di agro na ne odi di ehye die be wo no yensinsin hu eni ye ntwaso ye tuase words are powerful etima obabi amfa words ni agro no obi dan omudi fel sa o no omadi omo atem a mame ya omudi atem didi na di agro for omudi atem didi na di agro na nim so omudi atem didi di agro wo fie ho no da che office bi ene ho betimi atena ho because one office na betimi di atem didi akwa di agro o responsibility o asade so obekye wo mana ho brase ne ani di a de ma ye ho ye de ma wo ba ene se ma kwadane hu se asase we na waba so no nyame wo botaye bi ma no about time muntie de me kan yo na sa ne ma we nke hu ne ntam a ebi anka ba bia ne ye duru no ma wo bane hu se wonya nipa hunu onyame wo botaye bi dane so there is a purpose of God on your life ma wo bane hu emfa hu so wo 2 years emfa hu so wo 3 years wo onyame de wa ba asase so brabe ye bibi that day I was a happy mother manage sa akoda ne hu se botaye bi dane ti so wonya hu de nanso so onyame be boa na ma na discover the potentials or be discover the abilities and talent or be discover the purpose in life onyame be man vision for his life sa wa fa sa agi na nse wo ba ne tirim obi be ka che ne se wo ye nipa hunu na asase we so betwam sa wa fa sa agi na nse wo ba ne tirim wo pia wo be ka che sa de wo ye hwan ti obi ka ne se wo ye hwan se hwe me ye nyame ba na me wasase su se me be ye bibi e de aboa wiase ma wo ba ne hu se wonye nipa hunu onyame ade bia wo boye bia botaye da ho etifa ye example wo hu dia yesi we wo hu mango tree no ne botaye ne so obema ye duane edi wo hu banche no ne botaye ne so obema ye duane edi wo hu mframa no ne botaye se betimi ahome sanso na wo nso botaye bi da wo so onyame bibie ne ho wo boye a botaye enna so fa sha akoda ne tirim na ase wo ba ye mfomso wa ya ade a wo mpe which is normal sa akoda bi be ye de wo mpe eye normal nti akoda ye tenetene ye dane ye training no eti no se train up a child ye training no ye tete no because bibi wo ha wonim wo se akoda na anya ne ye wo pe wo se na so oden na nye rebellious nature no de ba wiase eti wo betenetene no na wo de odone ahobrase ene ye ne den na betete akoda no na wo gina ho ka se wo be bresa wo me se wo be bresa aba wo ahem aklabia me baby ka chem so se ni maame o ya de na nya ne maame se wo aboa eni sin ne beka wo se wo kan wo na wo abo wo maame kasa sa no aboa eni sin ne ebeche wawe
Hey, na abu eni se chinewe a. Woda achewe. Etu say enne hwawabra ba wodi si wo yo. Won say wo mantimi nya hwe ma wo. Wodi wanno e na ye nkwada ne sa. Me ba me ma num omo wai. First one no, oya power ha. And a second one no so omunyina obi antimi nya hwe, obi antimi moame, obi antimi nya hwe me pa chow enkwada ne de na wo planti wo mumu. Ai no mbema wo sika to aduane adi. What do one want to me one more say, you expect some business cabro? And you want to catch a woman so mobebreno. And you want to catch almost and see what we done. And you want to catch almost abu any sin about you or mawino. And you want to catch almost saying, maybe Chia Moka Quambonason. And you want to catch such and so many people. It's a no expect us over Found Hospital or confess canaway. Nankawoka, Chreno, hey, Mebawi, Ubedi. We are the petitio. We are the president of the land. We are Juma United Nations. Oh, we are medical doctor extraordinaire. Menese papebi. Kingdom financier. Christ ambassador. The light of the world, the salt of the air. We are secania. Mebawe, we are the petitio. Mebawe will be D.S. Hey, was a Koranitimu and day. The confidence in our basro because on no more the crowd who knows her. But ne ma me candy or begiedi, ne papa candy or begiedi. Whoa, that you be sifia mammy. That you be Mercedes Benz, I'm a madam. That she would me be too kind. I traveled in Beko vacation with Dubai. Now the Mako vacation with China. Now the Mako vacation with her. Was a Korane sre or chancy and tem. Yes, I won't say mistake. Ah, pet. One year, man, cause I wouldn't cook him. Eh, bread, no, Sunday one was said, Debbie. And so ye clean, no, and sun your dirty water. Yet I no say a manuo. Yet I no I say a mayo, Namoma Nani, a cassa, Mommy and Nani, I know. Yet I no I say a mother chain. Yet I no I say one my brabo. Yedi yanwa bre wo mo ase yedi yanwa tonkwadana ma yetamfo yedi yanwa tonkwadana twene o onyankopon se wo de enkwa ne wowu ahye wanum o enkwa sem be na wo ka kire wo ma no ade na da bia wowu asem da bia wowu asem da bia wowu asem aba na wo ka owu wi na wo penkwa wo ka owu ogu maso wi a wo se wo penkwa wo kofa nkwa na firi he de wudua na no na wo twa wo. Hey, Mammy, Sabio and Fowo here, any a buffo, any quadana temu, and for Bamani who he, and for a banner who he, and no men quadanu. I quadanu were innocent. On the catch was a cofana mammy. On the catch was a cofana papa. I quadana bonny ben, why in tia, or you know who you were hinty, would you before the concordanaso? Wo kunu hu ye wo hinti wo die bufo akwada ne bone ben wa ye wonte baby o ka sa mungo no akwada no soma mo se mun kodi mpanifo agro akwada no soma mo se mungo no akwada no soma mo abe innocent child woni ne maame anyansam ti wa ye dai woni ne papa anyansam ti wa ye dai mu ja ware nti wono wo mre wa ye dai ama wari gianti akwada ne bre tepenten kwa aba edi eboni na akwada na ye ne maame hu ye wo hintu mpa akwada na ni mu ahwe akwada na wa ye dai ne papa hu ye wo hintu wo mpa na ni mu ahwe akwada na wa ye dai ye kuro mu ha ye di nkwada nya ye nkwada bro ne bufu ya no de aba akwada no so nibufu ya no de abankwada ne so maame ne so won pani biem nkwada ne ho ye nahi papa ne so won pani biem nkwada ne ho ye nahi me pa chawo me ka kire wo se kofa ba mu wo ye koshini ana oba wo ye koshini me nam ka kire wo se kofa oba wo ye se bio adwamamofo ana ba ma wo ye adwamamofo me ma ye dai akwada ne ma ye dai wo choose me maame na me gina he wo choose me papa na me gina he
Who choose akwadaa ne maame na akwadaa no wogina he? Who choose akwadaa ne papa no na akwadaa? Enya one na wo take with decision. Enya one na wo ro ho ne dae. Wo ne da na me gina he. Wo hu ne ma bia wo bu wani gu so na me gina he. Be ma wo hia no no wonya adwuma. Eti ene wo ma wakọ ho maame akwadaa na ma yedai. Oba wo hia no no ye mutu chansen. Wo so wono ana wo pe na hips ye wo fe. Me akwadaa na ma yedai. Aba eti me ma waso ate akwadaa na mani hu sabotaye bi da ne tiri so onye nipa hunu ebetimi abasa be ma ne kro anyi nyinsan no ebetimi abasa oba ne kro abeto akwadaa na to so ba ma akwadaa ne hunu se ubetimi anya bad start but you can have a great finish ebetimi abasa ahyase ne na nye nanso ebetimi akoyie mi Akosua go Aboagye da bia me de kansa kamanhia Yesu a enka menni nipa mu mobrofo enka magye nkwa Yesu Kristo amfa Robert achu eni echeso ameka nyame asem ankyere me amfa ma ankwa asore ankyere me nyame akwan anka mesai because me namfofo na me ni wo mo hyase na ne nyina yete compound house no ene hu bia bra banka sa na nka mabra bobeye adum bi o na di mi be pie ha adum bi mini obia mini influential person bia mi mfiri di hye bia busuam mi betom be ma bi ni oba bi gina ye o mu si ye so o mo beda na mi be pie mu o mu ye no o mu so o mu nwade biem e na me kam ma anya boni bia mahanya boni bia ko wi ase na metete nkrofo nchen enye Yesu na mehia na oye God of restoration e bi a school kranka mintimi nwie enye Nyankopon na ye madoma manie din bi because me was 16 years me nko na mete akora me was ena me hwe me ba wo 19 years am ni tifia me say eh we kura wo ya akwala nti I can imagine sabre na me 15 to 16 years na me nko amete because me baba o teme nchen no o 19 years ono kwa me hu ni so ya akwada nti me komechem say 15 to 16 years na me nko amete no adan ama me ne papa bi kosi gina ye so mo be chimpuna na o ma ware na o ma da na o ma wo me but me bear the consequences of their actions ayen shira ma me onyame asafo ayen shira ma me onyame asafo emfa ho ne mre ye wo mu ayen shira the body of Christ ye nim ne ye ya enka ye be gina ye na so fi se na me kan ebra me ma me ne me papa agyan na matom ne ye de me kwa ne ye de me kwa ne ye de me ka ha no evangelist me ensa Robert Achu ena eche Believers Gospel Church Reverend Edusaya sorry wo na be kan nyame ansam kyerem na wo mo fa me se omu nua ketwa omu na de me kwa sorry they taught me how to pray they taught me how to fast they taught me how to study the word of God they taught me service they taught me giving ya kwa sorry dem ho first no sa brene na wado ato ensuo to a na atwa fa so nti ya kwa na ya kwase sansuo no yenya hu sansuo atope nim se ya kwa sorry dan ho akwa ya adwuma sa me kwa na manya school fees a Robert na tua me school fees sa kwa me de me a meba atwofie ni maba bedidi omonye mebusuafo o I met them ewo through Yesu Kristo mihia wo mo ebre on beka nyame asem kire me no mo de me kwa asore no be ye mabusua eti the family of God eye the church no ye ya asafo ye ya busua ye ya busua nti se we read the Acts of the Apostles no a wo mo ye one yen go back to Acts of the Apostles men share the body of Christ the church here and come into her total strangers many one more baby none of them took advantage of me and my mommy and son obien who would take advantage of me. I was a virgin with them and I remain a virgin with them. Obien who would take me, I would take advantage of me. How dare you say when you me fear? Nan crofo such a woman jenny now money or more da.
Aden a young boy, young girl. Yakoka nyame asema kire ne yede na ba asafomu enka omu manipulate ko omu de magini diagro enka omu benyame because me ya akwada minim hwe but omu kire me nyame akwan o omu kire me mpaebo omu kire me nyame asem na wo yede akwada bia ba be hye wonsa na wo abuse no yede akwada bia ba be hye wonsa na wo didi natam yede akwada bia ba be hye wonsa na wo ne da obi yakofa akwada bi fre kurase de na ba betena fie ho na wo obema ware for husband eti wo akwada yi mobo na wo ni akwada na da e wo yire nim onyame oh miss no wonder atere bia wona mo na wo hye wabreba wo wutimi sa wo boni bi eti na mo wabreba aye sa no obi so obesum nyame na nyame de na ba be down elders need dikini enkrofo tata media ene me nkoto me prostitution this way why is sintidua ade ama Christ asafo wutinya me fie Robert atuni e chenyame nhyiramo na make I was just 13 years old akwada ya rejecting wa wonim de sese wo ye na brabo ombe ma me hu se nyame bi do me wo botaye bi ma me na obewu agye me nkwa me pa mu ka me bone eno omde me ko nyame fie onya me ho abotere kire me nyame asem me so na mani ye den to bi ko ye be fama kwasori a me se me nko omunya me ho abotere omu tata me omde me ko evangelism omde me ko atwea mountains na ko bompaye and it is the body of Christ, the church of so wo nyame fie na wunti Abai will be go back to the world. Abema be go back to the world. God will visit you with his judgment. Onyame di na temu baba wo so. If it's the body of Christ no ho ma yen ya to ya twene. Ya ye ne ni suade hu ye ne ni daso. Enka asafo mu kura na obi hu kire na wonya ba bi beda. Obi timi koda asori dem. Koda asori dem na ye bompaye. Ni asua osua nyame asem. Because someone who the nyame fie o ne papa ne maame hana edin bre eli no the nyame fie tika ne mamu aye di ne nyame fie ne bebe ne nyame fie and aye wolves in sheep clothing. Repent. Many hindrance to the gospel, many hindrance to the deliverance of a soul, because at the right time the judgment of God will fall on you. Mamemra Jerisona and a parenting ye yemrem ye ana ye counseling session no yediaba Uncle Jerry elder memo akwaba mama mejoso na bibia boko dia na bibia boko na enen kwada no anya medi wo mo bre ye no a yenhu wo mo so hwe why frustrated in today Oko dwom yantade nti mayede me ne mama yantade be ma ne su wagya wakofo oba foforo nti mayede oba ne so onware biem nti me mayede 7 years na me nti ubufu be ma no a no atamaba no ahwehwe me ubufu oba na no wabɔ me na wo kan no me yasem afei se ministers ko ya akromfo a wo kan na nye na akere ne kro no no e ma abamu mpanifo no wo munye ye ma abamu mpanifo no wo munye ye ma se wo giska na ye so mfa nkoye kwan no amfa anya kwan no odi a wo munye ye ma edi entete no onya wo fie nti a aban de sika koma ne so mfa anya kwan odi ne nyina gu ne butum Jerry so mama edi ene ma bi ne wa observe and sa period way and say utimi instill whatever thing na pesa akora no ebe suni ban bi akora na eso okura se 414 window no sa bofro sa age na you see sa time no or to say wet concrete and now makes it concrete afo and now clay concrete then ye de ania ye de ebo ye de cement any nsuo into the fra e memremre u for clear u betimi adane no senia u pese odi ye bia na emu se u twan a na se de odi be modi no se frama fa so a na wi aboso a na se ewo a untimi dane ne nkoya different shape biom
just say ububu no. So every child is a wet concrete 4 to 14 years. And a parent be a advantage say ube modi akora. Na so ube shape akoda no. Ube tete ne se ne wo pe. Woni ne udedi esafata be wura akoda no. Sa period no e na wo sa akonya kese pa. Na mo went me afa na nsi ho. Anas mo ma weni anko ho. Ama wo went me enya sa shape na wo pe na. Obeda ne shape fufuro. Obeda nsuban bi fufuro. Obeda niye bi fufuro. Time a weni beba wo so no. Na sa suban na ebenya ntini e wonimu. Aye bibia abeka ne ho. Enti sa ta hu timi ndane ne kwa shape fufuro bia bim. Agi set sese na wo modi clay a. Anasa wo di concrete aye bibi. Na afio say I had the way I'm dan ye di concrete here me pen sa me pen fufuro. Untimi fenso nguso na ndane ne sa ne ope na mo ese se odi ayi dade ebubu ne se no se wan ma oba na ntim wo sa period wey dia aka ne de agi Kristo agi nyame wasai fapem no bebre sese wo hihya akoda ne yie no se wan hihya sa wa se fapem no ji se Yesu bam sa the principles of life is learned at that age. Niema bi asa abofra ne hu enia bi asa abofra ne denedi adwene bi asa abofra ne nya no sa period no enti se wo ba na aba no 4 to 14 years na wutie ya yesrew mo ni mbra ho so parent bi a odi abofra tem no manya wadwen se wedi na tem ti ekosa akeke eda ne trim na wan hwe adache wa no be yisu sa word na asan de ama wo esa sa wo na wo kire no eye bibia osua ye time osua maami bi wo hono ma ohwe na bofra nim ka kire ne se wo ya boa wo hwe na nim ka kire so ya boa wo refi se abofra no ye oba ento wo ka kire ne se o ya boa which means wo kasa kire aboa ba na se de wo kan se wo ye oba tan na ka se wo ya aboa na se aboa na wo aboa sa nti wo na se wo di ho atam no obi aye ne ba kurasini sabin kurasem ayantete nti na wa man ntete ne ye be ma na ni ate nti na ni ante na so so kurasini aje se wo man ntete no so woni nteye because de wo na wo de ma eti se wo ba na ye kurasini ne wo so ye kurasini sa pepepe enti awufo bia ma ye ni mbra ho so. The next thing is that the moment ube dimini abofra bia na se ube di abofra bia tem ube bu abofra bia animtia no eye bibia you are instilling for life akora no onyini mmepe wasem de bia obeni aka se me akora no ma me ka asem we kire me yes parent muntie so ka asem kire abofra bia na ya abofra ayaka dia bia abofra no so nkasa so oni tumi bia oni tumi na so ade ne da ne trim ne wura mfi da me nkola brem nyina ne ma nyina me kai menim nkrofo bi asese o muntimi fa fonfre me mo wutimi se ko munya but onim de me 9 years wo ye me yes me 10 years wo ye me ba no onim se daachi bi me betra radio so aka nansem no etito bi kura akra na wo ye ne sa ne daachi obeka wasem akere obi sa pepepe ade ba kwa se otie ase no yeah daachi akoda no obeka wasem akere obi e dia report na wo ba na beka fa me maame hwe on de ntokwankon a o me maame wotimi di atem sa me maame say me papa jai papa de no onye o akoda ne beka wasem akere obi na dia asem na akoda ne beka yeah akoda bi me hwe video bi akoda bi a interview no na ye bi san se maame be no pese oye no bo obi fufuro din akoda o bo fufuro na nipa ni san na de na one born maame din I said I don't want to be like my mother because my mother always insults my father. You see? I say me pese me yet say me maame e say me maame de bi odidi me papa atem o ka say akoda no wo hu eti na wo say wutimi hye obi hye me maame ne me papa ware de na anye o wunim me papa bo no obo me maame head if adanse bia o me di fa ho na obi so me maame o muade me ene me step mother e wo mu say wo frim e so me kai pa single room na ye tia me papa pese wona ne da no one ne kon no ahye nika ene me kai ni nyina yo nika na wo hye no a na one me papa ya apere no me kai ni nyina tem free trim da de be da free na yo ma dwen se akara ne ya akwaranti hye
o picked o load ni nyina every pemu no or download you mati ono aboyere asum wa boyere na mbati ono mo hwe ma mienu ada sa abofra ne mpewa asema na se abofra no se bema bi wo mu a o hwe se wa bone maame no ohun ni se esa ne omo ne nkrofo mbati me omo a omo huye me mobo na omo huye me won pa ye sebi o obi a onwoe na obi bato wo nchen na osa mo tuti akwara no obe de no wawo onwoe na obi ba wo se nyame hu mobo but obi ba wo ho e na wo mistreat no wo abuse no e be no nyame de odi ama minimum crofo a na omo trans 8 years 10 years many tua some kofa crofo ma betena mo nchen ena me ka say tank of nkwara no wo mo nchen still ama nyame adom omo se nyomo dia omo de nkrofo mba ne omo de afra ohun po se enya ne ba nkwara no de nhira bia bafie wa mamofra abafie o mafie na be kese nanso wo de onwoe nanso o mo tuti nkrofo mba enti nyankopon be de ehunu mobo afetie sempo wawo yonkofo so ma wo a omo place priority on omo ma ankofo ma de omo nya nipa obedina so awo fufuo ni wi a nkwara one ne mba no bedi ada nkwara no bedi on nipa na odina so wo ye ni de on dibi akora no no ye adwuma ni nyina ye aduane ni nya on ye aduane ni bi on dibi ba bia ne medware ye wontimi nware wo ho onu dware wo abonten omo hwe tv a yesi kotena abonten mo tutu but mama fa shock bi embre obi a oya sade na tie me o mana u treat you good na u treat obi ba rough no tie the shock is that the fact say your biological children na o ma no entre say omunyini a on ba be hwew ikofo ma no ana wan hwe ni a omunya ubenya omusu nhira na enya wo ma ampa se me wo ma but unim say omo ma ye nhira mo no mo no fra me mo sen me ya me biological children say ye di Mother's Day ana se bia me birthday a omo nya me ma enya mabusuafo no a me ye nhira ma wo mo omo na fra me chemade me ma ne de mami I hope you are fine ebi kura no mu refi mami I hope you are fine me say I'm fine hey happy birthday wawie kan keke it will biological children na wo ye omo shepe no a sa total stranger na waba wo fie na wo dwen sa wonya wo bent wonim what can secret be mama fa we so nto so ade ba ko a se wo tie ya make cho a spiritual revelation na me de ma wo no akwada bia nyame be mam na betena wo nchen no na nyame ahye daachi ehun se daachi bia akwada no be ba be ye nhira ma yeah of course akwada bia nyame ede na bre wo no a wonye wabusuani a wonye wo hye no opese wo invest wo akwada ne mu for future return yeah enti sa akwada ne ba wo ho na se wo invest ye na mo esese wo de bu akwada wo amfa amoa no a daachi no ono na nyame achusi ne so meye nhira ma wo no oni bibi obetimi di ama wo of course anase wonya bibi onya baabi mpo gina onka ho asempa because ebro obetena wo nchen no wo di abuse wo di ebro wo di atete wo di atemdidie eti se wo ha na wo tie me na se ne ebi a wonyame ya wadom wasi wo fie wo ofrate bi a wo timu wo ma eti wakofo obi wo ho obi aba wo fie wo bo ho mpaye esre nyame se nyame mami obi obeba beboa me nyame de boafo na bre wonye obi a wonye ana nipa na ba wo fie a ekire se nyame nim se akora we ekwa befa so atete no investment a wo be ye no da chen return bi wo ho eti se one invest papa one fam wa papa one nye ne yesese wo ya da chi bi no bibie ni ho aye de beba ana tele bi no na wo ye no ensire bi be free baby krampo edba if se tele bi nye baby a wudua no e ho an bi a wutwa free tele bi nya metimi de fa baby tele bi mpa wo mampo dachi o ma betimi akopie wo ma ebi so o ba betimi akopie UK o betimi akopie France o betimi akopie baby na ohia moa ana momoa na wodi bua obi ba no obi so oye wo ho ebeboa wo eti ewiase de wudua na no na wutwa wo enkwada na ye abuse wo mo no e ha dwen na Jerica we hu asam kakra e fa ye kuro mu ha okay akwada ne panyini enya asam a automatically panyini di bem eye arewosem pa ana de eye ya ne se e every setting
efie mu school mu enyume mu wherever na aya Africa ha na me restricting to Ghana ha say na kan no the moment abofra any penny issue bi beba pe simple penny no edifo a yesi penny any abofra nya asema penny ni difo a enye yie agi se penny ni dipim automatically na ebi wono ma na ya hye abofra no ama na pacho amemene fisu na penny no between penny ni akwara no penny na nkasa nim se ade a waya abofra no enye na society na ya ni saa se penny dia oni abofra na abofra do ni penny asema penny no edipim enti na ya hye abofra no na wa pacho na abofra ni sugu ni yam eba ne sa de asinie wo penny biara na wo biara se abonten yehia rescue ni adwane eba sorry a no kra wo ho a na nipa manipa sorry m but eni se eba ne sa Ghana ase nkwara bebre ono ma de nim sa asema papa yi kan e ya atro no watwa ato no so na moye saa akwara wonu a wo panyin wo mu da because wo no dim se wo ye trofo na mo mpanifo no so amoye saa ebo oja e kan sa akwada ne mom na emu kotodwe mpacho e se nipa no ade ni nyanse wo ye panyin nti ye nka se emiye mu panyin e fi se Paul kra o ka che Timothy se fa ni die ma panyin wo die ni die ma panyin na mom panyin a wo ye no wo te sa akwada panyin a wo ye trofo panyin a wo ye kromfo panyin a wode ne se wurawura nkwada ho ye yi ne ma ne ye chi nanim ye nkata ne so eti akwada bi wa ne me bi koso wo fie nkoyi o he de koka uncle eba say no ye ene papa adamfo oba fie ho a obobo ne to opeso ekakon ayi na ema no kra de omde ema no bi de tan ema no a omde nkwada akọ aware no anase wahia be ma foforo na ye friend say woni be ma ne be chempena no anase wahia be ma foforo na ye friend say woni be ma ne be chempena no akola bi ka kire me say ne maame be ma foforo wahia no sa ne maame pomade ne maame kwa adwuma na wa post school na wa ba fie no sa ne maame pomade ne maame kwa adwuma na wa post school na wa ba fie no na papa na fa ho na wa ba be miemia no o ka kire ne maame a ne kama ne tum ena pese me ne beje ena be me bia ba me life mu a ena die ne me se aba enti akwada ne ka kire wo se bema ko shini na wo be fie wo be ne enu hia wo die ne se na wo papa en hyew na ono baba be boa me a wo be ka sesei wo be ka se akwada ne no kra o kan ye no boni be no aye eti wonni akwada na sem ne ntumo adentia akwada no ko kan kire se papa na wafa no de na ba fie ho no papa ne besuso ne mu a enyame sra wo se wo ye oba ma wo ba eyi edie hu hia wo ese watopa wo ne bema bebuo any sika repeat obium any sika beman wo ye oba na sa wo oba ana wo de akohia bema foforo wo ye oba na sa wo oba ana wo de akohia bema foforo na ya aba no ma akwada ne ye die ne nkanko hia wo ense watopa wo bema de bia gi se bema wo no ho de bia gi se nipa wo no ho wo free relationship akwa no akoto foforo ena ne mama ye nunu a ayi na sa ma be ye burden ama no o pese o move on enye fe bema na wo ba no obetimi akọ anytime ti asiesa bema na wo ba no obetimi agya wo anytime obetimi atowa twene anytime obetimi asesana gyene anytime but oba de wo ye oba bema no obetimi asesana gyene anytime ye hu bebre wo hu se wo mienu wo ba akọ onware wo ono obedi dade wi a okọ wa hwe kura sa na wo ba beda ano da no so no awano da no baba nso da bebreye wo be ka bibia kire wa wuntie because of atopani sika be man de be hwuntie kwa ye djuma ne fa hye ho ne fa hye wo ba no eti saade na akoda ne panyinya asem bia akoda ne difo esuna bia panyin ye trofo ne ye hwani ye nyai na nye panyi bia na ye panyi pa panyi bi o ye panyi boni yes set no boy mfa say broni betimi aka bibi say daddy what do you mean uko catch up papa Ghana aka catch up papa say and now I'm say mama what do you mean abeka say oh ye no ebi on ma
about penini about Friday agrosa abro for one say daddy don't be silly why ye bibi papa na ye bibi daddy you are being naughty now so say oko catch your papa I say you are being naughty daddy don't be silly enya ye o nemo ade na o ye no enye na akra no etwe adwe eno de Jerry de me agree ni say won say krobia wa na mamre ene na mane yeah enti krobi wo ha word bi wo ha eye okay yeah but krobi nso wo ha enye okay eye atem didie yeah impo sign kra no sign bi wo ha wo ye no wo ha eye atem didie ba wo ye na America eye normal yeah aha eti ebe copy eye copy the right one ene ya mamre ne amane ne emo abra thank you aha eti because ebi wo awutimi say obi ane ne de ba bi wo awuduru a wobetimi aye ba bi wo awuntimi nye eti eno de se bi daddy you are silly daddy ya ha ne de daddy wodidi na tem but ebi abroche de daddy you are silly because of said the omusity no eti yebetimi pick the good ones from them but the ye sure no obia wana mamre obia wana culture is the way of people the way of doing things said the nipa bi ebo o mobra eti de ehwe a emmo no na ye firim na de ye no de ya fa na ba ko a wo kan me no ye agene ye sese ye fa ne say ye bema ho kwan ma nkwada voice out their concerns anti akọ onim me ma no de me ka cho mo ne say ebia bibia esi ni me bisa me prefer say whether why ye and now nye ye say onye ya me prefer say obeka say no daddy I've not done it. I don't have any idea. Me and I say, oh, me na me ye. I prefer that. You be kind of crash them. That's what we chatro. We chatro there. Me show. And I say maybe so was no. Now we do not shame me. On kasa. Sir, about friend here, sir. Or you're timid. Yeah. Yeah, the assembly to no so crap. Want to mean can. It me prefer say maybe so assembly. So why ya? Can. Okay. Why ya? Membo. Because me say no. Don't next time don't do that. Yeah. One kasa. Mesho nemo se waye na wu twantro se onye na me find out mesho yeah no dey me punish you nemo se waye metno because se abofra no ka no kre na obu no se o ka no kre next time on ka ampa repeat what mama very important se ubisa abofra ye bibi na so ubisa abofra no na so say ampa me ye ya na me ye ya mono yeah Tineno for no kasa chire don't do that yes sir enyensa because what kind of crash it will be bona baso cross you have done well for telling me say what kind of crash o catch me so na first sika no na mom no next time say me bi da ho na pese wo fa bo mama ne ansa na mom say akoda ne kind of crash chire wo na wo bunu a obesua trocha me ka Jesus anka mesho nanso o kind of crash chire mi nti yeah membo ebe me na nyankokoduro no kind of crash bribia eti ma no BBC na ebia meduru fie asem na twem 3 days the last time blah 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 because my man that opportunity to say ukoye ni bibia oba beka sa onfansie oba beka Jerry mama ma etiefo mrem na ene abatan ye ne ye ma no ene ye di hu nkomo eye Jeremiah elder Jeremiah Simpson na o che ne nka no oye me producer Sompa Rhapsody na woni nkoda nso aye adwuma che eye 0260 196064 found so dear bra 0260 196065 and 0260 196065 na yemwa ye ho anopai Sompa Rhapsody so yenya ya kra ya busua ya mantete ye ho adwuma won so de wo parenting 101 bia wo bia fabra na uhia bibi mu afutu o show ma no kasa yi wa no kasa na be kana na kola no so be hweso wo dia kasa ma kire obi nti ye penifo no nti no ye tie ye enya kola no so wo kakura mpa o fi afia wagini efie bia obi ane ne kasa wo kan mama nya mi hwa mo no nya mo kase amen mama adimo mejusu o mami tato yo ma Paulina ma ntio ya mi tamo tamo tato eye emo plano a wo mo ni ntani edi asemo a ye man kola no di yo kwatemi anase onyim kristo abebu na ten so oye ohin kra na hinye no esi amle ko no ati hinye no omai ni mu obi mu na hinye no esi edu na ni tani ama ne bu enkola oyi ya donka ye nimu ha aye re ka de no esi obi a wotie mu bia no so wo de ye di tia bi esi ni se
Yamiani Eku and Kala. The Hato, my Jambato, Adamu put me here, my yam in them. I come with and say, you want me back in now. One the one and you know, one walk with my picking on the Jam of Jano Missing and she not Makuma done. And she made them pioneer that God knows it's you. I was feeling in a year. O son, not a no maybe honor of 5 years, a dear energy, not your second. And no mother, but I idea to one walk. And to me, Bobby Kaya, sorry. I'm not a sequoia, honestly, my dear pa. Not the Bompaya mother saying, I was in presence to be at Wawari. Mammy, a year or a year, man, a cost pen of him. And the only one and you want to say you keep your other for. No, I cost pen of him. How I tell you, want to say, a papa, the visitor, something is a Zimaba, you a Kaya, and it's on the ferry. I think I did the award general in just here, Mr. Compiler, I'm a Compiler man. I can't cry out for ground. Now, the Baba, the master Tani, Ada, my own carrier, and the so of India, walk off here, the Baba, a copa and a car point or the crab we saw the name. Much money, thank you to me. Yanka me tell you know, or number one, what the sea down of class to me. But I think Acolano, you are so kuma, or baby, she come and say 1,000 the money. And later, it can order the things. Woman, near Baba. Yes, as I see them, ever baby. What will you see, Cano? I be a best dear. I'm not a tyranny or about the Gipsy Cano. I'm also telling me about so over. I say, you need to say, and yet, may put I just rubber. So then it's a very simple. But you tell him, when you are back, dear mamma. What is every day, young and I, yes, it's near the apple. What can any thing, no comment that you understand, so what did you, your blood on us, and I will do this year. It's almost piano, not letting your banner say, Omra Misty or two Misty and two Misty and family. Mammy, you can't know, you need to know it's an Ira. That is the kind of thing. And I did know Papa knew you're born. Yes, sir, you're okay. Matimama, who dear, ain't mammy, a ye dear, and Kola Brimna is Sissino. And now, as Samba beam one in penny brim. No, and you know, maybe the question not and to make two woman mistake. And then we are my bon walk. The name won't pay your prayer. There be Yanyanisa. Yanyanisa, Mammy, ye say, Oba at a ye, Edun so good, Sreswa, Yencha and Tonchene. Yenina say, Aquadai or Dasuya, Aquadao, or your back into Dasuya, Metia say, but who any mudia or Dasuya oba. Who any mudia or Dasuya oba. Enti, men Casan, because at the end of the day, they say, who Jan and was say, Mammy, for so ben, I've been frizo. So, who Jan, Metia Sio. And yes, she, Yana, but so wouldn't him dear air Hano. Wouldn't him dear because now can or son on yes, sir. It is our woman and I did the year Juma one and Collaborate, and one abandon one in Penny Beam. Bible says, and you know, when I'm Nimojani, dear see. Obanyon and I were tamful. Because said, now can only have sent you, mammy, mammy, spiritual revelation, Kakra, has my okay, so Bano, or Kutawa Mobi. It is a sen and yon yasel. Obano, Obana, so Kutabi, or Mobi Dieno. Say a sen or mammy, yon yasel. Or the Odama Kuma Sunday Kutana or the Maono. Dear one no or Buau or Tower Chino, say, Bibi Canama, and you account. It is our brain in your brow, Betty Yaubio.
because at the end of the day was say wo wanu aduane na ebebo na wo mse wanyini waware de but me pese wo ye more spiritual than physical me pese wo shan de na wo sunsun more than honamani wo hye wo honamani a obehadwe because de ono no obi be kase tibre kase emma wo manu tibre kase no obi anso ye tibre kase bia wo ye target oba no tibre kase no wono na kuta na obema obi adie eti so ono kobokro no ana wo bo abrabofin na se ma menya wo wanu aduane wo old age na wo da ho no ho na betimi ahwe wo eni ono na nka behwe wo eti nye sabre ne yedi ya wo se bia wa ya ade ama na ye me ya de me kan ye wantie wo ya ba ho na mani dodo esa se de wo gina ma na ne nkola abremu ma ne de ne ho no ne mpanyi ibremu no se gina mu ma ne se me ba we mu nya no nse ne da minim se mo pese mo se no na me mpanyi biem me bre but me se gina mama ne biem enye sabre ne yedi yawo enye sabre ne waye we anya me ye wonim de ekoso wonim de afa nani so wonim de ma bi akoso wonim de ma bi kasatia no eti se ne ma bi kasatia na wonso kansam dede gu ni so if at the end of the day ono no ye ti brekese no ono obedi ama obi adie no ono ne ye ne saa no wano aduane na ya target no na ma me ba bia u ye efidi wo ye target wo ho a ye de oyawde na ye di sunkunim ba bia wudi di fa no ho se ya ma me nya se wo so na bo oboso na woko because ba bia wudi die na ho na ye no ti ba bia wudi die na se ya ye bo ya bosuom edi ntoma bo ye yam ekon kopem se nkunim de ba ye de a eti sa wo nya me no a osua oje wo no sa nya me na mo san frɛ ne nso obeje wo na emom sa wan hwe na wo hwe oba ne suba ne ne ye bi a ebe mo ojai ebe mo kansem bi wo timatia no ebe mo kansem bi wo akoma mo tia no but ye wo da achi e na wo kutia no de meka no no onshira unso me da se zero we dey tie for na mo gina so dada na me say ye line ye check akranti mo fa nche me hello madam yes good morning Enkonso mami tie wano aswa wo kemo feti madam wo how bibi simbo mi so be the wo me chan we oba me ka so iti owo just ok education ok just madam me tenya bo fe biara antani ko si sia kwa me ka sewe le ne be de de me tanya bi ka ka fe biara na mana e de na en fa ye mana na so de skanda ko ta tan so fe skanda mana no man ka say dabi akachi dem wesu sa ntima no ko chechem na me fena na ke den na yo wesu ka say kremi se jan fon so nkasa ihunya ya ko fuwi even that in sense so kan ma no kwa na o se ani o ti madam why village aso ko en bon what me ni wo me tu homo one summit se me say we Ibati na ababon ti kedi fusu so we say what na wo so ha cha be crazy bi amko no me ya fu when the bed did go how my catch na no me se na na bu na ya ba bo mate me wi aye the client service line na betudwa na ye din komo offline why yeah but that's my friend no way guy be not trying I might be not sure but us so the reason why I make for once don't want to me and connect me amount Mate, Pacho, the Messam and Afro be an answer the Safri beam. Why? Okay, better than Pacho. Oh, the Safri. Why? Okay, that's okay, Mate. Medase. Men for 2 calls. Let me say, na yen chaso 0260 196064 na 0260 196065. Hello, that was a good morning. Good morning. Hapo mwe. Nyamia dumo mintio. Mitiamu ina. Ejoso. Anapedi ante go so akasa de wakana no abata ye wojuma pa di senda ye manu na bantu so dey na mese to akona akasa na to oma onyame kana koma oma na botre ebi da me jina me yan for me go school ma so bi mani bi ss o vi alo di wi am ya na before your tambo was a week done on can't that. Seni nana say yami so wakumemu. O brebe ya no cre obeka bibi edi kwansa woka. Obeka bi ani say woka. E say what we the school bia obedi o obesto. Nya na meto. Na say wo san so wia me ade go to yami ka ho ade na obaye. Yeah, obebie wa no kwaka bibi so na the end of the okoka no so abesai de asai dada no kra. Ya. Wa so mu ni me ofie de. Yeah. Nti ya hohyeso ya
nti e ahohyeso na ti won wona wa makwan no wona wa makwan no enso ni siranka nyango ponze ni na Awurade so yakoma mu amen me di ya na mahome e fa me na mpese mfa so ba so ntime nkaka nyame ama me sa abotre no so e ma bre won kwala no it is a mama no to tell me who am here so my brother it is a day me am who am who dey no kura na efu that's a one who be same na me no be say wo am here dey and the second one no ba no yes ona moses ya o kere one no ba no yes ona moses ya o kase ye ne ye ma mo nkomo bra jerika e no kure be de me mande o mu ina ya madam 18 years uji an gajen za open obaba bobo mama ni no ma gajen za kurati ni nemri abo bai ke get se we kase ya pawa no ataka tra o ma mami na wase every now wase that's not me for last call we brother so na yendi jakakra hello Akosua na chi yeah eja bi ba cho bi papa pe de machine na anope eja dance mpate mande eja mami ntiu yo Akosua da so ni sure am so papa ni ma pa mu di bo ma ga na ni chi akoma na se da yin ma me se asa se kan di se ye no de ye nyam na du ma ka bi de we le ye ka di tin du ni nya ya on placer ani na so na me konkola iso na me de briwo wa o mo konkola na she so na wo kan se bibi ye bi ko ni bi po na o kan na wa tia no na me anka na me anka edu ba dia na wo twi de se e tumedi ye ma ne homework e kwa ni bi bo a na se obi obodo da ju so ko hwe se ni temu se si o ni na ma no so akwa tiki e ni ma ni anka wo wo for the man na ka wo twi de wo fi that's a grand for that can be done. Because could you be catching a big friend, a big chill, a big chill. The only stand no money to take on one. Not a cow. I said, okay, I can't be behind no can. And I said, obedient to be none could be able to be the coming because on a wire they say, what near Krana said, I can't be young. I could say, I'm putting my back with your my Ghana. My dear, come so say, my dear, and come and see you at the radio station for the people got to chip on off the home. It's still month and life because the whole nation. That's happened on the Mayan from my one. Yes, I must do it. My business and somebody that is the one. I may come from the some pregnant. Amen. Mr. Dan, yeda say Jordan Nyamishra. Na me see me producers me for last one. Hello. Hello, mommy. Good morning. Good morning. But you can yeski. Because if you are shama. Pacho maminti. You call Nyamishra mo. Amen. Me maybe I'm tears from Papa na you programs with Ray. Me person be offline and me never doing for mobility. We are not because some person no can home very seriously we move upon. Mate. Into we would come on teach into offline and all that too. Am I me so now reading commercial. Okay, Mate. Me that's Nyamishra. Yeah, Nyamishra on me that's it. For na Sompa Rhapsody ebreno yedi egua yebedi dwa tew na fe ya sorry so Sompa Rhapsody jumedi ya shesha di amamo bebe boy abra boni asetena mu yedie bibia ye ka ho asem wo dwumadi yi so enkwada tie sikasam abrabo mu mpumtuo ne nkanko aware adwuma mu mpumtuo identity bibia ye ka ho asem psychology ene ne ye ka ho theology afemese bibia wom mental health bibia wom financial well-being na so ahwe ya amanye nti Kika memra swasi yesini. Akamaya samopai.
akwada hu dachi anana ni aje opani twane ni anane raho mara hu Sompa na minke mintam kese na mi bosui memranti bremu mentia na mami fan seda Emma Jos Hot Kenke fi say Rhapsody Sompa Rhapsody dwumedie ebra ye papa etiye say ye ba be di dwumedie bi etisa ye kan ye no ano se meta mochi sebebuo nipa bra bonko ade a Jos bread and pastries ye de Jos Kenke no ebeta mochi eti me fa akonya iso na mada wo mo ase eti day 1 na ye chance here in the month of March 30th ena wo mo so ye mo bo ye chidom eti ye da wo mo ase ti ya mo ntodokro no maye because mo to no na omonya bebre e de ataye chi radio adwuma no e sponsorship ena manager wo di dwumadie bi na wo anya sponsors am mo anta wo chi a e bedrum rebi no adwuma wura no nkra beka se program mfa so bi enu so emfa ho se bo ni po mbetimi kura yi afiri ho eti se wonya chidombofuo bi te se Joseph ena Perfect Baby Diapers Perfect Hygienics Limited no mota wo chi a na se fatase e ka ho asem e de kire mu nti mamenka Jos bread and pastries one sem emawo Jos Hot Kenke eye dokono a eye 3 Ghana cedis pe hygienically prepared ya customize no e de mawo enye dokono e to na baako eye wholesale dokono eti bia wo ye wedding wo ye yie wo ye party event bia wo pe bulk orders a wo fra ombe ya mawo wo pe so mo de sadi e kan dokono na mu ada ye 3 Ghana cedis wo pe so mo de sadi cassava fish red fish amane de wo pe so mo de kan ho bia ombe ye de amawo red pepper green pepper blue pepper de wo pe bia Jos Hot Kenke ebeye enti na no a bet my say wari Jos Hot Kenke ebi no serve ye me se meka minya aka o serve ye dokono e wo ne wedding ase eye kama ono de sadi ne hyeto ene wo de fry ne red pepper no dokono nso na hyemu tutu nti dokono ba ko bia sensitive ene wo de sadi kan ho ma ye wedding ne ye kama awaware ya wi a wo de nam hayo enti Jos Hot Kenke eye hot fra 025 606 8832 025 606 8832 TBM 025 606 8832 Jos Bakery wo Dome Commercial Bank echi ho dokro ne de eye 3 Ghana cedis pe na Joseph ya Jesus Our Source Ministries omo wo ministries so eye adwuma eye nyamedwuma na omo wo bibia e friend free adult literacy class no de eye ne se omo ma wo classes for free ebi a wan ko school da ebi a maame na so papa amfo wan ko school bank ultimate kinkan ka o pepa bra free adult literacy class na ne enkyere wade na eye wukwada bia enti nyame adoma o chinechi wukwada weni wukwada bia first class no advanced class na chance 6 pm no ma wie 7 pm na basic class just omo a abede unnim abcd unnim 1 2 3 wo de unnim kura na mo de ne chance 7 pm ekosi 8 pm 1 hour no mo de a kire wade but e bia wo so ko school kakra bia wo wie primary 3 eti wo ne ti wukwada ne wukwada bia wonya frɛ wo mo Jos Ministries adults free adult literacy class wo mo nyiska free brane enkyere wade for free Perfect Baby Diapers ye de bebo ye manifest ye be kwa adwuma ye kwa adwuma nso ye pese ye bo akwada ne diaper papa madake ahodo anu anu wo mo ton Perfect Baby Diapers no Perfect Baby Diapers, gentle care, perfect comfort, designed to keep your baby dry all night long. Perfect Baby Diapers is here for you. It is known for protecting your baby's delicate skin with soft leak-proof diapers trusted by parents across Ghana. Dear mummies, Perfect Baby Diapers. And your diapers now the ball manu and nafe akwadana Johnson and Najin who jana and I didn't know Edwana Joa, a born a cacrebia, Banabisus and a 2 in a for the 2 in a corner. Where the air dry and kasa. Akwadana gunsu nenso na air dry. Perfect Baby Diapers 099889 air 053 1099 and 0303 957965 0303 957965. Perfect Baby Diapers
053 1099 889 053 1099 889. So what mother care free always choose perfect baby diapers. Now Sompa 106.5 FM Accra, your client service line. Say what person will free. Ofra a friend is spendy on a befa. 053 188 621 said, dear, here will be a catcher. Obe transmitting information amame. Obe transmitting Ediama Jeremiah Samson was transmitting Ediamame. Ebi apese obeye advert wa ha, opese obeye announcement, opese obeye interview, opese woni edijuma, opese obe preach, wo pay rate card, opese obe jingle wa ha, opese obeye interview ni nyina 053 188 6216. Na me ya de bo 2 na me jaye me expecting a call one fre. It is a wunya appointment na wo hwe na wontimi ya bibi nti usimi ntimi fa ne de obi fo frasha ho. It is a bia obi wo ho a enne e opese woni me kasa wonya me ne obenya me kra gise next week. Because adwuma ne dɔso. It is a woman e buku to ho na wa amfra na wo ya hadwene. It is 053 188 6216. 053 188 6216. Say what friends so na wa kasa wo pese woni me kasa anya abotre ebi modi woni mu kan dada. It e bedru so ebrepem. Etere bi nso ana me maye busy na Jeremiah Samson woni ne kasa woni so betimi aboa wo. Basa mia na apese woni me kasa dia gise wonya abotre. E se bebre edi woni mu kan. 80 client 6 053 188 6216 na with them. Etifo ena medi adwade nkomo no esie. Na ye the second service dwumade no atwaso ebo no ndupa mu pepepa. Yetie nkrato ye wi ane aba. Ye ni emre nkaso. Na so ahwe ye amanye nti. Makika memre so asiyesini. Opani channel yana ni raho. Mara kusempa na mike. Mintam kese na mi bosui. Memranti bre moment. Na wochi mu yahhehye ne ma bebre amamo e wo Sompa so. Eti se de ya na Abna Ruthi e kan frɛ obi na obi nso mfrɛ obi. Station we se wutia wabrabo en remain the same da. Wabrabo besesa. Obeye nyansafo. E makwakwahye akwaye nyansani. E ma de abrabo abrim na ni so na ni da ho. De na bamu bu enya nkranhye. De ni pato na twene agi ne hudi. De na ni so bire no na ni so timi gina so. De woni sense of direction enya direction. It is Sompa friend no pa kwesi enumre no kɔ ne de. The somfo ofidie ne nto ba bia. Anopa from 4 no ba no de. 4 a.m. ye mamu preachers akese mamu de nyame asem mamu. Edwada Church of Pentecost for my message from 4 a.m. to 5. Edru Ebnada Methodist for Emma nyame asem from 4 a.m. to 5. Edru Wukwa dance so at the Makers of Chapel International Reverend Professor Bwadi Nyameche on so at the Maye from 4 to 5. And now from 5 a.m. to 6, no, now a Sompa first service network. So, you first service na pet na ye de Kasiabo, Shamna, wouldn't hear some Pacasiabo when I would hear the Kasiabo. Yama local and international news. The news editor in the team, Mr. Boatin and the Dom. Oh, my news, Papa, oh, my Ghana, 16 regions, Nina, I come was some. Oh, my moon, some Mampenini, and Rashebe Jam. Oh, my Atemwo, NPP, NDC, ya come was some. And no a year, and upon Sia Casiabo, if a Koba Simprim one upon Sia Casiabo. We are now for the tip of sports and Suffolk and Tankan in the team, Bread to Bani, Akosua, Jiwa, dear Boatemo, now also at the tip of sports on Waba. Omo ya ansani ya Babet Nasani, the Ghana Moon, some your friend Ghana today, and a Ghana, and some Ben Ekosoneno, ya the Abremo from 7 to 7:30. Now 7:30, when your friend Ghana speaks, and no, the Obet Shawajin
adwene afa nsɛm a woteyɛ no ho from 8 to 10 no deɛ na yɛde Sompa Rhapsody ne yɛde aba na from 10 to 10:30 ne yɛde dwadie no atoa so de ama wo from 10:30 to 12 ne de delight the best social entertainment show ɛno no wɔne Adwoa Sare ɛne Elder Jeremiah Simpson Augustine mu nyinaa ka ho Tony mu nyinaa ka ho Afia Jill Forson wo mu nyinaa ka ho team no just a full house na wɔn de Sompa delight atoa so ama mo. Now this week Sompa delight and anyasam kitu Selina Boateng ba ha. Nyame aduma ukua that the gospel musician Selina Boateng wotuam. Na